Ka-fishing competition. Ka-spot kabahaya tam na kamta kiparlo karawon. Ngangay babaro piatip ha, baka fishing competition, kamdi papiyo tangi kidok ka, henry piyo rangkat kasong pisa, berka prize kabahaya ha. Be alekin min yaskap mamanta. Kaji kau kuai dok ka, bon penyai jaka senrop lang fishing group, jaka urmasi ujo Jan Smith, on pen kuai boro kipung, tarik kanlong haka arp kanai tarik, benai bapra arjar pun real, por kuai, kanlong haka por kandai bajaman step, hadu sau bajai Jan Smith. Ki prize kalong kumne, first prize sipo lak tingka, second prize lai lak tingka, third prize silak tingka, fourth prize silak tingka, fifth prize silak tingka, sixth prize silak tingka, seventh prize silak tingka, eighth prize kanong san hajar tingka, ninth prize arpo hajar tingka, bat kador jong tiket kanlong tang praspa tingka sirung wiang uwe kwai. Empat nang tadi kita don, salai putli ki consolation, bat kata kanlong sau hajar marway. Bat nalor kata kan donru kalau kidro hakatokasi kapor banilakay kalau kidro kan day live baje PM. Bat ki prize ki long kumne ka baning kong ka first prize kan day live holak. Bat kabaar kan day shipolak. Bat kabalay kan day laylak. Bat kabasaw kan day silak. Bat kabasan kan day silak. Bat kabahnriuru kan day silak. Bahnyuru kan day silak. Bat bafraru kan day silak. Bat bakhandairu kan day silak. Hadu basipau kandai silak. Bat kador jong ka tiket lokidro kandai laispa kawe sanspa arteli. Bat ladapi kwa bantip kampanya pila bankol hakiniki number phone. Tangkumta kubre sibun yutli baro. Kikandon kuai kelong kumajulong haman lagi competition. On telu di kejeduk ka, lano kiduk ka silver kam. Banalor kiduk karem on telu ka tamai biang sakarsan kuintal haka step jong ka arpo tarik penai beprah arjar pun reu. Bat kasngi menubuk jaka kan long haka arpa praterik penai bepra arja penreu haka por kat arpa jen upai sngi dah temporary stiker. Untuk temporary stiker un prekam hapok kasih kenta.